Koenei te rā whakamutunga ki ngā kaitono o te tai tokerau ki te whakaminamina pōti I mua I te rā pōti a pōpō. Nō reira e te iwi me whakawhiti atu tātou I nai nei ki a Roihana Nuri, tā mātou kaikawe kōrero I te rohe pōti o te tai tokerau. Roihana. Kei konei au kei te hapori o Tāngarei ki te tai tokerau, me te maha hoki o ngā iwi Māori e noho ana ki konei. Hei a pōpō ka wātea rātou ki te tuku I wā rātou pōti, mo te tangata e hiana rātou, ka tū ki roto I te whare pāremata, ki te hei māngai tōranga pū, ki te kawe I o rātou oati, ki te ana o ngā raiona. Kei te kōrori a Hone Harawira I ngā pōti mai ngā wāhine Māori toko I te ora. Wahine rangatira tēnei, koea he Pākehā, engari ko te rangatira o te rōpu wahine Māori toko I te ora I o Tāngarei. So, congratulations. Well, you see, my sons all took Māori wives. I know you don't approve of that, but that's what we did. And out of that, I've got 12 Māori grandchildren. Nā reira, kei te waimarie a Hone, kāore tēnei kuia Pākehā I te pōti, I te hapori o Tāngarei I Whāngarei hoki a Kelvin Davis. Ko rāua tahi, kei te kaha whawhai mo ia pōti. Wetahi pōti ana mōku, wetahi ore kau pōti ana mōku, a pōpō tātou katoa ka mōhio. I hikoi mātou I te tiriti o William Jones Drive, e toru a mātou pātai ki ngā kai pōti, ko te pātai tuatahi, he aha te take e pōti ana rātou. Don't we have to? Ko roa ke, waka mātou mea tana ke mātou koe pōti, hore koe hua. So I can find out and look at how the government is best going to provide for us. So I can have a say. Because I like Hone. Yeah, get John Key out of there, mate. John Key, got to get out of there, mate. Tuarua, mēnā rānei ka whai hua a rātou pōti. Yeah. Ki hoku whakaro. Ai, mena e tika ana te rōpu ka pōtingi a pōpō. Oh, yeah? Yeah, every little bit. Yes, I think it will make a big difference for the whānau in New Zealand. Tua toru ka pōti rātou mō wai. Hone Harawira. Why? A mana party. Well, he's an outspoken person, but he's speaking the right language that I understand. Well, Kelvin. Hone Harawira. Labour hard, Labour. Oh, Māori Party. Māori Party, actually. If I had the choice, Māori Party be the one. Mo Kelvin Davis. Te take e pōti ana mo Kelvin, ko roa ke wako mātua o ko tūpuna e pōti ana mo reipa. Hone Harawira. Why? Whānau's voting for him. I'm going to be voting for Kelvin Davis. I'm going to vote for who I'm going to vote for. So I can't tell you who it is, so I'll wait till tomorrow when that time comes. Kei te tū ihu ki te ihu a Kelvin Davis, rāua ko Hone Harawira. Engari aha koa te aha, kaore e kore katau e te hipōti, ki muri ia Solomon Tipene. He oi kia kaua tātou e ware, nā Hone Harawira tēnei pōti I karanga, ki te rapu I te mana kōkiri mō te tai tokerau, mai ngā kai pōti, te āhua nei, he nui te pakanga kei mua I aia. Tika tonu tēnā kōrero Roihana, kia ora rawa atu koe, Roihana Nuri I o Tāngarei. O tira e te iwi, kua puta he whakatūpato I te pokapū pōti o te motu, ara I te Electoral Office, ki ngā kaitono I te tūru o te tai tokerau, kia kaua rawa rātou e haere a tīnana atu ki te whakatūwheratanga o te whare ahurea o te ao mārama I te rohe o te hana a te ata a pōpō. Kei heitara tia rātou mo te whakaminamina pōti I te rā pōti.